ungana n'abantu barenga miliyoni uyu munsi. Kugira miliyoni subscribers kuri YouTube si ibintu byoroshye, si amahirwe, si impano, ni consistency, ni discipline, no guhora imbere y'abantu. Niyo wumva utari ready. Mu Rwanda si benshi babigezeho, ariko nanone si inzozi. Hari abamaze kuyigeraho, ubu ngubu bamaze kuzuza miliyoni subscribers. Hari abo byahinduriye ubuzima, babaye brand, business, icyitegererezo. Ariko ni bande babigezeho? Niki babikozeho gitandukanye n'abandi? Ese ni content gusa? Ni ama connection? Ni Nitwa Patrick hano kuri Panza Day. Turasubiza ibi bibazo duca mu mibereho yabo babashije kwinjira muri YouTube Million Club. Tureba amateka yabo, ibanga ryabo, ibyo wowe ushobora kwigira kuri bo, waba uri mushya ushaka gutangira cyangwa umaze igihe iyi video ni yawe. Niba wifuza kujyana natwe muri uru rugendo, kora subscribe. Niba ubona ibi bifite agaciro, shyiraho like, andika comment twumve uko bibona, kandi share kugira ngo n'abandi babirebe, ubutumwa bugere kure. Kuri ubu ngubu YouTube si amahirwe, ahubwo YouTube ni umurimo. Nawe birashoboka. Panza Day tubagezaho ukuri, urugendo n'inzira banyuzemo kugira ngo nawe umenye uko uzatangira. Ku mwanya wa 10 turasanga channel yitwa Kigali Today. Iyi ni channel rero y'ikinyamakuru bita Kitty Place. Iyi ni channel ikunda kugaragazaho amakuru yo buri munsi, byabaye buri munsi n'ibintu bigiye bitandukanye byabaye hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi akaba ari channel ikorera kuri YouTube. Kuri ubu ngubu ikaba imaze kugira miliyoni imwe n'abantu 60,000 bamaze kuyikurikira ku rubuga rwabo rwa YouTube. Ku mwanya wa 9 turasanga channel y'umusobanuzi ukunzwe hano iwacu mu Rwanda, ukunda gukora ku mafilime, bamwita ngo ni Kimomo. Iyi akaba ari Rocky Entertainment. Uyu rero akaba akunda gukora ku bintu bigendanye na politike, ku bintu bigendanye no mu buzima busanzwe, cyane cyane ku bigiye bigezweho ako kanya. Uyu rero akaba amaze kuzuza miliyoni mu gihe gishize, mu gihe kitari kinini, akaba amaze kugera ku rwego rwa miliyoni subscribers. Akaba afite miliyoni n'ibihumbi 170 by'aba subscribers babasha kumukurikirana. Ubu urumva nawe akaba yarageze muri miliyoni YouTube Club. Ku mwanya wa 8 rero turasanga Rwanda TV cyangwa se televiziyo ya RBA. Iyi rero niyo dusanga ku mwanya wa 8 ku rukuta rwa YouTube cyangwa urubuga rwa YouTube. Ikaba imaze kugira miliyoni imwe n'ibihumbi 170, ikaba iri kunganya na Rocky Entertainment. Bakaba ari nabo bantu bujurije rimwe miliyoni mu gihe kimwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, nibwo bari batangiye kuzuza miliyoni bose uko ari babiri. Ubona yuko n'imibare yabo igenda ihura neza kuko bagenda basigana buri munsi. Ku mwanya wa 7 rero turasanga iyo bita ngo ni Lady Blue JD. Iyi nayo akaba ari ikinyamakuru rero gitangaza amakuru agiye acukumbuye yo ku bintu bigiye bitandukanye, harimo gisirikare, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Iyo makuru yose uyashaka wayasanga kuri Lady Blue JD. Iki kinyamakuru rero kikaba gikoraho umunyamakuru bita ngo ni Dushimimana. Kuri ubu ngubu rero akaba amaze kuzuza miliyoni imwe y'abasubscribers n'ibihumbi 410 bimukurikira ku rukuta rwe, ku rubuga rwe rwa YouTube. Ni ibintu bidasanzwe. Niba ubyishimiye, niba wari umaze igihe utegereje kubona hano hasi kuri subscribe button handitseho 1M, ndashaka kubona umutima wawe, ndashaka kubona emoji yawe muri comment. Ku mwanya wa 6 rero turasanga ikindi kinyamakuru cyangwa se iyindi channel ya YouTube bita ngo ni Isimbi TV y'umunyamakuru bita ngo ni Murungi. Iyi rero akaba ari nayo channel yamenyekanye cyane kuko
uyu munyamakuru akunda gukora ibintu bigendanye n'ibiganiro byo mu buzima busanzwe, ibintu bigendanye no kuganiriza abastari, ibintu bigendanye no gutanga ubuhamya. Ni kuri Isimbi TV. Uyu rero ngo ni Murungi Sabe cyangwa se nyiri Isimbi TV, akaba amaze kuzuza miliyoni n'ibihumbi 410, akaba anganya na Meddy dusanga ku mwanya wa karindwi. Iyi Isimbi TV rero ikaba iri ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rwacu rwa YouTube 10 zimaze kuzuza miliyoni 10 hano iwacu mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu tukasanga iyo bita ngo ni Ambassadors Christ Choir. Iyi rero akaba ari channel ya korali ya Ambassador Choirs ikorera mu mujyi wa Kigali. Iyi rero akaba ari korali y'abadive iririmba indirimbo z'Imana. Rero akaba ariyo dusanga ku mwanya wa gatanu, ikaba iyi channel yabo imaze kugira miliyoni n'ibihumbi 430 by'abayikurikira ku rubuga rwabo rwa YouTube. Ku mwanya wa kane rero turasanga iyo bita ngo ni Afrimax TV. Iyi rero Afrimax TV ikaba yaramenyekanye cyane mu gukora inkuru zicukumbuye, inkuru zinjira mu buzima bw'abantu, inkuru zigiye zitandukanye z'abantu ku giti cyabo, ibibazo bagiye bahura nabyo, abantu benshi bagiye bazibona bagatungurwa, byinshi bagenda bakora. Rero iyi akaba ari Afrimax, ukeneye inkuru zigiye zitandukanye wageraho na ukabasura. Iyi Afrimax TV rero ikaba imaze kuzuza miliyoni 1 n'abantu 580 bayikurikira ku rubuga rwabo rwa YouTube cyangwa kuri channel yabo ya YouTube. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga uwo bita ngo ni Meddy. Akaba ari channel y'umuhanzi Meddy Midale cyangwa se Ngabo Midale wamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Uyu rero akaba ari umuhanzi nyarwanda ukorera ibihangano bye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya muri Texas. Uyu rero akaba amaze kugira miliyoni 1,590 z'abamukurikira kuri chaîne ye ya YouTube. Uyu akaba nawe twasanze ku rutonde mperuka gusohora ubushize rw'indirimbo zakunzwe hano iwacu mu Rwanda. Akaba afiteyo indirimbo imaze kurebwa na miliyoni izirenga 110 zayirebye. Iyo ndirimbo akaba ariyo Slowly. Ku mwanya wa kabiri rero turasanga uwo bita ngo ni Israel Mbonyi cyangwa Mbonyi cyambu Israel. Nawe akaba ari dusanga ku mwanya wa kabiri muri channel zifite abasabo benshi bazikurikira hano mu Rwanda, bamaze kuzuza miliyoni hano iwacu mu Rwanda. Uyu rero ngo ni Israel Mbonyi wakumenyekanye cyane mu miziki yo guhimbaza no kuramya Imana. Akaba ari we dusanga ku mwanya wa kabiri na miliyoni 1 n'ibihumbi 840. Akaba agiye kuzuza miliyoni 2 mu minsi mike. Akaba buraho hafi ibihumbi 100 byonyine kugira ngo yuzuze miliyoni. Ku mwanya wa mbere rero tujye kuhasangaho chaîne nawe ubwawe utakeka yuko iyo chaîne unayizi. Ni chaîne abantu benshi batazi yuko ari n'inyarwanda, ariko ni chaîne nyarwanda, bayita ngo ni Afrimax English. Iyi rero akaba ari chaîne ya kabiri ya Afrimax TV. Afrimax TV ikaba ikora mu Kinyarwanda, bakagira n'indi bita ngo ni Afrimax English. Iyi rero ngo ni Afrimax English kuri ubu ngubu rero nayo ikaba imaze kurebwa, imaze gukurikirwa n'abantu basaga miliyoni 3,480. Iyi rero akaba ari dusanga ku mwanya wa mbere. Akaba ari channel ikora nayo ibiganiro nk'ibya Afrimax yo, ariko ikaba ibishyira mu rurimi rw'Icyongereza. Ndakwibutsa ukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro by'ubutaha bitazagucika. Ciao ciao.